Nyahururu mwe tayari? Wangapi muko tayari tufukuza Kasongo aende nyumbani? Muko tayari Nyahururu? Nimokorogamana rorere. Tadwa karau. Adwa karau no maratwekire wega muno. Marachokia giteo kia Mugikuyu. Tondu Ruto ni aratorumaga agatweta maraya ma mbeca. Arareirwo mbeca ni andu araimwo giti. Na nie kahinda gakinya andu a Nyahururu. Andu a Laikipia West. Neje inyuĩ mũrĩ arũrũ nginya gũkĩra Karau. Neguo. Muko tayari? Kabisa. Watu ya Nyahururu, shida yetu kama jamii ya Mlima Kenya ni wasaliti wa jamii yetu. Wale viongozi hapa Laikipia wanatuuza kwa Kasongo, na ile msaliti kubwa sana wa Mukikuyu ni Mwangi wa Kiojore, ni msaliti wa jamii yetu. Harambee! Kiojore ni msaliti, si msaliti? Wangapi wanasema Kiojore aende? Na unajua anasema ati atakuja mchague akuwe gavana ya Laikipia. Wewe Mwangi Kiojore, umetuuza kwa Kasongo. Umechukua mamilioni na hata unoni, kwani umemesa karatasi ya nylon? Kiojore ni bure si bure? Aende asiende? Afagiliwe asifagiliwe? Wangapi unasema tufagie Mwangi Kiojore, tufagie Mwangi Kiojore? Number 2, huyu Kasongo pale KRA amepanga jama ya kuumiza watu ya Mlima Kenya. Wafanyi biashara wetu wote anawatumia KRA, anafunga biashara zao, na yeye ameshikana na Derito Moreithi. Yeye ndio chairman ya KRA, ndio anatumika na Kasongo kuangaisha wa jamii yetu. Moreithi, Derito aende asiende? Derito Moreithi ni msaliti si msaliti? Tena ametengeneza kachama ni Kahwilubaru. Hiyo chama ya Derito Moreithi ni Wilbaru, ametengenezewa na Kasongo. Anajificha ati ni chama yake na ni chama ya Kasongo. Wewe Derito Moreithi, wewe ni msaliti wa jamii yetu. Unatumiwa na Kasongo pale KRA kuangaisha Wameru, kuangaisha Waembu na Wakikuyu. Kwani wewe Derito Moreithi, wewe ni ya jamii gani? Kwa nini umekubali kutumika na Kasongo kuangaisha jamii hapa Mlima Kenya? Mimi naomba watu ya Nyahururu, watu ya Laikipia, huyu Derito Moreithi akija, hakuna tofauti ya Derito Moreithi na Kasongo. Hawa ni kitu kimoja. Harambee! Wangapi wanasema Derito Moreithi ni msaliti wa jamii yetu? Msaliti. Negwadu waito. Negakonia kati gakonia. Nekudago tome kati kudago tome. No mwene inyue. Na ningere mundu wothe uraria gwa Kasongo twina thina ri no mumwitikire ati aria gwa Kasongo aikare gwa Kasongo marie nake acoke ati okenda gikaya muico ati aria andu a Laikipia ati mamuthure gavana no mwitikire? Ni mwarega? Ni aigana marauga Derito Moreithi nyare gwa Nyahururu? Harambee! Na Derito Moreithi wewe unatuaibisha. Wewe ulikuwa nephew ya Mwai Kibaki, rais ambaye alisaidia watu ya Mlima Kenya. Imekuwaje wewe mtu ya familia ya Mwai Kibaki umekuwa msaliti, umetuuza kwa William Ruto? Unatumika na William Ruto kwa KRA kuangaisha jamii yetu. Aende asiende? Aende asiende? Kuna huyu mama msaliti anaitwa Jane Kagiri. Huyu ni msaliti si msaliti? Aende asiende? Wangapi wanasema Jane Kagiri aende? Msaliti ile mbaya zaidi ni Wachira Karani. Aende asiende? Si arudi Kirinyaga? Ni msaliti si msaliti? Kwa hivyo wasaliti hapa ni 5. Yule msaliti mkuu ni Mwangi Kiojore. Aende asiende? Msaliti wa pili ni Derito Moreithi. Aende asiende? Msaliti wa 3 ni Jane Kagiri. Aende asiende? Msaliti ya 4 ni Wachira Karani. Aende asiende? Harambee! Nyahururu hoi! Demonia ke mwana kira hotanire Karau.
Nĩ mũrenda gũkĩona? Nĩ mũkenete? Gĩtungati gitu gĩtagwo Ngobo. Aisaigo. Panda hapo juu, hiyo ndio mjumbe wetu. Wapi microphone hapo? Wapi microphone wewe? Wapi hiyo microphone nyingine? Wewe bure kabisa. Unafanya nini huko nyuma? Nenywe. Nyaumura ugatia. Harambe. Kasongo enda siende. Nikangei. Andũ a Nyahururu mũrĩega, wĩna thayũ, ndĩmũrie, gũkũ Nyahururu kĩama nĩ kĩrĩkũ? Wachani wanasema ni DCP. Ndĩmũrie rĩngĩ, mũthamaki witũ etagwo atĩa? Reke nyone aramendete rigiji. Our president, our own, Karuta Kasongo. Joke ndĩmũrie kĩũria kĩa mũico. Kwĩ mũtumia aroka kũrĩa gwitũ Karau, na mũthuri ũroka kũrĩa Karau, wĩtagwo Jane Kagiri, na Karani akauga atĩ mũmũtũmĩte oke auge tutam. Nĩ inyuĩ mũramũtũmĩte? Waende wasiende. Nĩ athiĩ akahikĩre kũrĩa Suoi, nĩ athiĩ ahikio nĩ Kasongo. Niĩ ndĩmũcokerie ngatho. Kũrĩa gwitũ marokire na mĩcere, andũ maramera one term. Maroka na mboco one term. Maroka na mĩgithi one term. Maroka na tũtarũ one term. Maroka na ngasi. Maroka na mĩrĩngĩti. Maroka na tũmatrĩci. Andũ a Karau marauga atĩa? Tũraroka rũcinĩ tũgakuo nĩ ngari, magatwarwo mĩkawa, makarĩa, makanyua, makainũka, makahũthwo gĩkĩngĩ. No mũthenya wa kura mahingire kioski, makiuga nĩ magũcokia gĩtĩo rũrĩrĩ, magĩcagũra mũndũ wa kĩama kĩrĩkũ? Gaka kamũndũ karetagwo Cokora, rĩu thaa ici karorete gũthiĩ mbunge. Ndĩmũcokerie ngatho nĩ mahoya manyu na gũtũnyitĩrĩra. Ũyũ mũthuri tũmũrorete ta iria rĩ riko. Ũyũ nĩ ũkũinũkia Kasongo. Ũyũ nĩ ũkũmuonia thĩna. Thaa ici karakunda cai gakaigua gũgĩcama mwarubaine Kasongo kau. Kaende kasiende. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Haya, harambe. Ndĩna kĩmwana gĩakwa ndĩrarera.